Amen bazalwane. So ngiyavela nje ukuthi-ke bengifunza bazalwane kwi-page yevile ukuthi Kristu nake abide in me, makufunza lokho verse 4, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you abide in me. So I am the vine, you are the branches. He that abides in me, and I in him, the same brings forth much fruit. For without me, you can do nothing. Ngaphandle kwami empeleni kude lesingawena uma singahlali si-connected kulesintu lesimkrestu ngoba lamagala lawa kubona kakhulu bazalwane emagelebisi ukuthi asithathe lesikankayo kakhulu ayakanga ekuphumeni kwalamagala kulapho kona sithola Titselo lomvini sithola namagrebisi sikhone ukuthi-ke sidle sithokoze ngaso lesihlahla. Amen bazalwane. Kungakho nje ngikhumbula emagama lenkosi lelinye ilanga lapho khona abefanekisayo lesihlahla ukuthi wake kumnyiyo wensino engingathi wayawufuna ukudla esihlahleni. Wathi-ke nakafika kulesi sihlahla wathola ukuthi lesihlahla asitheni wathola ukuthi-ke kude nalakakhona ukudla kule Titselo itshalile. Kwase kuvakala lesisebenzi sithi-ke bengicela ukuthi manje sihlahla sibekekelele manje nisithi kancane kusingeke umanyolo ngisinake kumbe nyakeni sitawuthenga nangabe kungenzeki lokho vele sesitawugedwa silala ngoba asinamsebenzi asitheni Titselo. Nakanjalo futhi uyakhuluma nokuthi-ke nangabe uNkulunkulu ongumlimi Kristu-ke lomvini kunemagala wakhanza ukuthi kulo mvini loKristu lenge musa wakuze sikumeleso sesiphila ngoKristu sekutholakala kule ndaba engatheni Titselo kuthi-ke lo mlimi bekungabe uNkulunkulu uyalijuba legala bese-ke uyalilahla kuye abantu bathoke legala bahamba bayobasa ngalo ngoba liligala linganamsebenzi alitheki Titselo. Kodwa kunesithembiso esimnandi bazalwane ukuthi kula magala yona lathelako lo mniyo walesivini lomlimi uthi utawathena. Amen bazalwane. Utawathena athi-ke ngekuwathena bese-ke athela Titselo kakhulu kade. Amen bazalwane. Ngoba-ke uyavika Kristu ukuthi lana-ke verse 8 uthi-ke lujumo lwababe lokumlomlimi lubonakaliswa ngaloko ukuthi nithele Titselo letinyeni bese-ke niba bafunzi bami. Amen bazalwane. So injongo yalomlimi nawe nje nawulimile ekhaya walima ihlahla labomangoza injongo yekulima kwakho ukuthi ekugcineni uthole isithelo kulesihlahla nosilimile. Nasingatheli ungasiphonsele njani nasishukavela ngoba asinamsebenzi. So nathi-ke sibitele bazalwane ukuthi sithele inala Titselo ekumalini Kristu loyinkosi yetimpilo tethu bazalwane nemsinziso yetimpilo tethu. And lokho kuthela kwethu i-condition yakho ukuthi siqhubeke ngomsebenzi kaNkulunkulu uhlala si-connected uhlala si-joined continually kuKristu lomvini bazalwane. So nje kuloko bazalwane kusempilweni ukuthi kosiside kakhulu lokuthi-ke masibe kulabo labahlala kuwe njalo nawe uhlale kithi kuze sitawuthela inala Titselo ekumatini Kristu loyinkosi bazalwane. Amen. So uyibeka kanjalo Kristu lenza ukuthi-ke yena umvini thina sinemagala nasihlala kuye nakanjani sitawuthela inge bazalwane Titselo. Amen bazalwane. So uyakuveta nje lokho Kristu ukuthi-ke nasisithela Titselo kulapho besitabe sesiyabona ukuthi sibe ngabafunzi baKristu bazalwane. Sithele Titselo Letingakhristu inkosi. Amen bazalwane. Kule maphi nje Kristu-ke lawakhuluma
uchapter 8 kule ncwadi uthi emavi akhe Kristu nakahlala kithi sidaba bafundzi bakhe Kristu ekumatini Kristu ke ukuthi emavi akahlale kithi moya ongcwele utabe sekwaba iqiniso lalelifa sifundzako sibese siyakhululeka ngalo mawufundza ku-John chapter 8 verse 31 bazalwane uthi namavi ami ahlala kini bazalwane uthi ukulala bazalwane asibukele bazalwane uthi ngawe Jesu wakhuluma amaJuda labe sakholwe nguye amen bazalwane so already amaJuda lawa besaconnected kuKristu amen bazalwane sathunyelekisiwe kulo mvelo woKristu ngobe akholiwe uyabhala ukuthi sine bekive sifanana nebantu bebangumuntu ngesigaba kodwa nyalo umsawo lomuntu sesifunele isizwe sakudlulisela kuphi emntwini wasekhaya ezulwini lokusimisa leli gala lingithi ukukholwa kwethu bazalwane so sisimiswa ukukholwa kwethu kuKristu bazalwane amen bazalwane so nje ngiyenza kuvele lo bazothi ngawo-ke Jesu wakhuluma kumaJuda labe sakholwe kuye wathi nanime emavini ami nibafundzi bamsibili niyawulala iqiniso neliqiniso liyawulikhulula amen bazalwane so niyawulala iqiniso neliqiniso-ke liyawulikhulula amen bazalwane iqiniso labe seliyasikhulula bazalwane amen sikhone ukuthi-ke nganabo bekuliqiniso sikwemukele lokulidla uNkulunkulu sikhone ukuthela inala ekuthela amen bazalwane so uyavela nje lana lombhalo bazalwane ukuthi as we abide in the Lord bazalwane uNkulunkulu wena ibolekile njoba asho ukuthi-ke sihlala besingatheli kahle noma lesithelayo kuyasithela-ke bese-ke ekubekele ekutheleni kwaso kulapho bese-ke sifeza le njongo yosikalele ukuthi sithele inala ekuthela so kunalambili bazalwane ukuthi to abide in Christ uthi ke to abide in Christ is on the one hand to have no sin unjudged and unconfessed no interest into which the Lord is not brought no life which is Christ can share bazalwane lokusho ukuthi-ke nasi siphila bazalwane ebudlelwaneni nenkosi kuze lobudlelwane kube lobukhonsako kubita ukuthi-ke siphile impilo lapho khona bekude sithi noma sona singakavuli noma lesingakaphenduki kuso amen bazalwane sibe ngabaphila ngekuhlala njalo simusa inkosi ukuthi ibe ngiyo esipha ukuphila ngale livi lakhe njengoba asho Kristu ukuthi-ke nasekuthunyelisiwe wena awusaphili ngokwakho noma ukukhonza kwakho but uphila ngawo konke emavi lasaphuma empeleni kaNkulunkulu amen bazalwane ngoba uyasho ukuthi-ke la mavi lesiwamukela kuye uNkulunkulu angimoya futhi-ke awuphile bazalwane so it is when we live continually in the fellowship noma in the communion with God evini lakhe emkhulekweni emzileni bazalwane emabele sifuna inthando kaNkulunkulu kulapho-ke kutabe-ke ngamoya wakho longcwele usipha imandla to manifest noma-ke sibonakalise le mpilo yaKristu bazalwane amen bazalwane ukuthi-ke nalabinabalabalise-ke lona-ke lohlala kuKristu uthatha konke inkasakodakhe alinikise kubantu kuKristu njengoba-ke nawunaka sifuzafuzile bazalwane ibhayoloji yakuvela ukuthi-ke the stem esihlahleni kulapho kwenteka i-transportation kwenteka uhamba lokuningi emagada wona asaplaywa le-stem nangabe-ke kunekudla thile lokumela ukuthi le-stem emagada uzalokhona kuthela
bonke kuqhamuka from the source nokule stem. The stem yiso lesiprovide i-support for the starter nje. The stem yiso lesiprovide ama-nutrients for the starter ngoba bonke kusuka kubheke ephansini. But bonke kuyaphuma kuphakame ngale stem bese-ke lamagaga wona akhona-ke umunya from the stem. Amembazana so that sibitele ukuthi-ke simunye kuphila uKristu. Amembazana simunye ke inhlakanipho uKristu. Simunye konke uKristu njengoba asho phakathi-ke uKristu in Christ we live we move. It is in Christ Jesus that we have in our being bazalwane. Ngoba inkosi isiphethe ngayo uKristu ukuthi-ke sibe ngebakhe noma-ke sibe lifa lakhe bazalwane. Amen. So ngoba uKristu thine bazalwane lebe siphashana uNkulunkulu sisonzekile nabo saba ngebakhe nokusihlumelelisa kuKristu kuze kuthi-ke sibe ukubona ukuphila impilo efundisa uNkulunkulu yini nasihlala si-connected uNkulunkulu bazalwane. Amen bazalwane. So uyavela nje lobhalo ukuthi-ke live la uNkulunkulu bazalwane ngulona lisikwa lekubita ukuthi sisile ukuze sikhule. Ngulona live la uNkulunkulu lilungisi lwamoya lesitathi-ke ngekududla sikhule kumalinguni sivele esizisweni bazalwane. Ngokuba umbhalo uveta nje clearly ukuthi-ke la magala lawa langathembi lithembe ayajujwa ngokuphalazo ngobe akayifezi ne-purpose yalowo lotshalele emveni kuze atokhona kudla kulamagala. Amen bazalwane. So nje ungatibuta nje ukuthi empeleni ngutiphi lithembe lento elibhekelile umuntu noma-ke kumzalwane nasaphila kuKristu bazalwane ngoba sithatha lesihlahla saduka ngomthelo lathu. So nangabe umfana wonkulunkulu sizisile kuze bantu njengoba livisho ukuthi kufanele ukuthi abantu basale bonke bantu ukuthi thina-ke sikhona kaKristu nokuthi sibaphathi bemfihlakalo kalombuso kaNkulunkulu. So kubita nokuthi-ke bantu babone certain traits noma-ke babone certain fruit in our life lelifakazelayo ukuthi lembanga vele Kristu uphila kithi bazalwane. Ngoba umbhalo uyavela ukuthi-ke siphila ekhathini lapho khona bantu labanengi bazalwane bayawuba nesimo sekumesaba bathi ngamandla bawaphile. Amen bazalwane. Attitude-ke lokho-ke kwenziwa ngempilo yabo bazalwane. Ayisiko consistent with the gospel of Christ bazalwane. Ayisiko consistent with the plan of God, with the redemption yomuntu bazalwane. Ngoba livivela kakhulu naso uKristu Jesu wena ubalofile bese-ke kuba uKristu uphila phakathi kwakho bazalwane. Kuze ukuthi-ke nalokuphila lothola uyaphila nyalo awusaphile ukuthi-ke ufeze iy'nkanukho takho noma ufeze iy'njongo takho njengoba asho ugama ukuthi-ke nkululeko lesiyimukela kuKristu masingayisebenzisi njengesingoma sekwela nokungu. Amen bazalwane. Kodwa-ke asiyisebenzise kuthokozisa noma kujabulisa lo mvini. Amen bazalwane. Kuthokozisa-ke lo mlimi nokuthi-ke ithele. Amen bazalwane. Amen bazalwane. So nje ithele bazalwane la ufunza bidla uNkulunkulu tinenkenza bakhona ukukhulunywa ngethele. Kodwa kunengcubano etholakala kuGalatians chapter 22 na verse 23 bazalwane. Ngingacela unisiphe kakhulu unisiphe lokuzima lakho. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Amen. Verse 22. Amen. Kodwa titselo tamoya ngulethi, luthando, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga,
nekwetsembeka, nekuthobeka, nekutibamba, kude umtsetfo lophambene naletinye. Verse 19. Amen. Verse 19. Phela imisebenti yenyama isebaleni ngulena: bugwadla, nebuphingi, nekungcola, nemanyama, nekukhonta tithixo, nekutsakadza, nebutha, nenkhani, nemona, nelulaka, nekubanga, nekwehlukana, nekuhlubula, nekuhawukela, nekudzala, nebudli, naletinye tintfo letifanana naleti lenganitshela ngato kucala, kutsi labo labenaletinto bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Amen. Siyabonga bazalwane. So leli gama bazalwane mafuza uGalatians ungathi ngithatha amagama amabili. Amen bazalwane. Hallelujah. Nhlanye ngithatha amagama ligama likathi there is a flesh. Afishalo bazalwane. Amen. Ligama leli ngitsela ngitselo leti noma leti phambene nalikunika lifuna. This is not the desired fruit bazalwane. Amen bazalwane. Njoba nje mhlawumbe kubani ukuthi ngeke bese kufanele ema-grades bazalwane ngesikhathi samangozi. Mangozi aplatsele mangozi. So lana ke uhlangene umveli sekuvela lethelo lakhe bazalwane flesh. Inemisebenzi yakhe lethelo lakhe. Ibiza desired fruit. So kunekugwala nekuphila nekugcola emanyala nekhona kuthixo uthakatha nekutha inkani umona ulaka kubanga nekwehlukana kuhlubuka nekuhawukela nekudzaba nekudli naletinye tintfo lefana naleti lengantshela ngato kucala kutsi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. So leli gama lebazalwane libheke ukuthi lithelo lemvini but kutholakala la esigabeni sike asitheli ithelo lemvini asitheli nje bazalwane sibheke good fruitfulness ngoba konke lokhu-ke akukho fruitful embusweni waNkulunkulu. So nje kude kuthela ngokwemikile. Amen bazalwane. So uyavela lokubana ukuthi labo labanale imisebenzi yabo bathela ithelo lempilo letingakagadzeki ngulabo labangeke balidle ifa lembuso waNkulunkulu. Nokusho ukuthi-ke kuleli gama bese liyajinja ngoba alitheli ithelo letibhekelile. Kuleli gama leli-ke bese-ke abantu bayalibutha bayalibasa because there is no fruitfulness. Kuleli gama leli because lana still kusabonakala the flesh esikhundleni lapho khona ngasekubonakala the life of Christ. Hallelujah. The Holy Spirit kubonakala the fruit of the Spirit kubonakala ithelo tamoya lekungtona libonakalisa Kristu. Amen bazalwane. So kafishane leli gama alitheli. So ngilo leli gama phansi seliyajubeka ngoba ubathi lo mlimi uyafuna nokuthena alitheneke ngoba liphila enyameni. Amen bazalwane. Aliphili kumoya. So alitheneki igama lenjengaleli kungako alitheli ithelo tamoya ngoba liphila enyameni liphambene namoya liphambene nomthetho wamoya nongcwele. Njoba ngibhalashe ukuthi labaphila kumoya ngeke bamthokozise uNkulunkulu ngoba-ke baphila ngalokhu phambene naNkulunkulu bazalwane. So la 22 sebaveta the true fruit of the Spirit lelithelo letimtona libonakalisa Kristu nokuthi lithelo likamoya-ke kuleli uthando nekujabula nekuthula nekubeketela nekubele nekulunga nekwethembeka nekuthobeka nekutibamba nekude umthetho lophambene naletiyo bazalwane. So lana-ke kunelithelo
letibhekelile bazami empilweni bethu ukuthi sisaqhubeka to abide in Christ. Sibonakalise Titselo tekumaki uNkulunkulu sikhuluma ngayo. Ngoba lembhalo yavela nje mawufunza 1 John chapter 4 lokuthi empeleni umuntu okuthanda akamaki ngoba uNkulunkulu uthanda. So nangabe wena uthanda uyaqala nje ukuthi vele uyigala engathi Titselo letingakhristu ngoba uyavela ukuthi uyakuyeka nje ungakuyeka umuntu ukuthi ngidawukhona ukuthanza ngomuntu kodwa ngihluleke ukuthanza umzalwane. Amen bazalwane ngoba Titselo aligcini ukumanisa wena ngomuntu but ngifuna ukuthi nebantu bakhone ukudihla bakhone nebantu ukumbona Kristu lempilo yaKristu ikhone kubadla abantu because you are living kahle kahle in the vine which is Christ. Amen bazalwane so nje sibitelo lokuthi noma ngamuntu la sibona khona njoba asho ubhale ukuthi ufuna ukuthi bonke abantu basazi lokuthi vele sidikhona kaKristu bazalwane athi umbhalo Paul nangabe bakukhunzetele noma nangabe abantu bawubisa ube uthole ungabuyise ukungena lokho Titselo bazalwane kuba connected to the vine Titselo letibonakalisa Kristu wena usabonakala nawe uthi iso ngeso because we are now living through the law of the Spirit of life which is found in Christ. You draw the life of Christ. Nekunguye lathi nangabe umuntu akuzona you should be praying for that person. Awusabuniseni wena lokubi wena bathi ubonakalisa ngekuthanda always. Amen bazalwane. Ngakho nje nawubuka nje uScripture lapho eKristu kwakuvela kakhulu esengibonakala konke le but lapho kwabonakalisa kakhulu sesikhulu kakhulu babathanda bazalwane lokuthi Titselo ukusola sisikhulu kunalo konke vele ngingasho ukuthi konke le Titselo ikhangela kwaSeventh sesithanda. Amen bazalwane. Ngakho nafunza incwadi ya Corinthians bazalwane ukuza lesifeke chapter 12 lokuthi esibanda noNkulunkulu ngathi simagama si for the name of God and so connected to the same which is Christ and Christ is the one body so siboshiwe saboshela ngekule same which is Christ so sibheke ukuthi ilunga ngalinye function very basic unatipo tamoya kunatabili kuleso nakuleso sifo but nakuvela umbhali wa 1 Corinthians ukuthi ukubona kakhulu noma-ke nezibhejana even ezibazalwane ukuthi ezisaklangatelela ukuphila umoya sisaklangatelela ukuhamba nakamoya but sibitele ukuthi bazalwane uthando bazalwane ngoba nje nakufuza ngicela siphumelele bazalwane ngoba futhi sibakathi besizwana tsatsana nje so nakufuza 1 Corinthians chapter 12 verse nakufuza bazalwane ukuthi-ke verse 27 nakufuza bazalwane ukuthi-ke kepha nine ngumphimba waKristu netifo ngabanye kuke nje makufunza lelive noma-ke kunezinanisekhaya kunezala nje ngiyanikhumbuke nje nanifika kwabanye abazalwane so nje kunezala esiyamukuthi esiyabezalwane ngabanye so nje abanye ngiyanikhumbuke umzalwane lo bazalwane. Amen. So ukuthi-ke uNkulunkulu-ke ubisekela abathiphi ebandleni kuqala abapostoli besibili abaprofethi besithathu bafundisi bese kuba-ke unabela imisebenzi yemandla nalabantu iphiwo lengosi akuphilisa nabasidi nabaholi nabakhuluma ngempilo. Amen bazalwane. Ngiyakholwa ukuthi-ke babapostoli bongenile babaprofethi bongenile
babafundisi bonke kibo bena imisebenzi yemandla bonke kibo ukuthi bonke baliphi ukumusa ukuphilisa yini bakhuluma ngetilimi bonke kibo ukuthi bonke bahumusha tilimi kepha langadelelani ngokuphiwo letincoco anobazalwane ukuthi kenala mafuthi kena niseta nikhomba futhi indlela lekuyona inhle kakhulu bazalwane so uyibhedlela bazalwane ababona uyibhedlela bazalwane so unayo bese ngiyacala uchapter 13 lekuyona incoco bazalwane kwenza yonke letinzaba esibakhuluma ngayo kungako nawufunza ingalo chapter 15 uyavela Kristu nokuthi asesibheke uyavela nje Kristu nokuthi empeleni nokuqala isithelo ngesinye bazalwane uthi as the Father has loved me so have I loved you uthi continue in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So this, the straight Pastor, is my commandment, that you love one another as I have loved you, Pastor. For greater love there's no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen, Pastor. Who the time, no matter who the strong, there's a time, there's a blood to humble yourself. Amen, Pastor. Who the time, said time, there's a blood so Pastor. Verse 16, one time, what's not so now is the gospel message. Desconectado ibisazalwa because ngebibanda ngababenzana ngaphetha ikhulume ngepilili lelonke lokubathi without love automatically you depart from the vine. Amen bazalwane. So ungabona bonke bathi bakusile because lokho uwenda outside the fruit of God bazalwane. Uwenda lokho so we went out in the flesh. Our two travel more because we unify in the body of Christ. And I need to was a question what can get something about Mazaba. Who are Mazaba, Nasi, what Mama told them, see, if I come in a jar, Joba said that it was a one. But people will see what live was a battalions, as a symbol of oneness. Joba Ashok it's a symbol of the unity, the symbol of the oneness of the body of Christ, the symbol of love. And we see the game, it's not see when the Jalo looks hard the greatest gift of the book. Amen. Bazazoje sida usakunje kukuthi asisike ngamawa bazalwane lokuthi we should stay connected bazalwane nekusika moya womuntu ngoba bonke lokuswa kuba bazasikwe honestly speaking you cannot remain in Christ unless you can see moya womuntu. It's the fruit of the Spirit. Because the Holy Spirit is the one that keeps us abiding in Christ. So now the Holy Spirit, then we meditate
the one was to Manisa. Amen. Because even in Christ we have to have once again. I am going to the Father, but again, I will not leave you behind. You will show again, let's make Kutsela itself. But now, please, I think that please, I told you to see it. So that you continue bearing fruit. Amen. So that the life of Christ might be manifest by the pain and the oil to even laugh, to even have patience, to even have joy, the peace. These are the fruit of the Spirit. These are the fruit because the Spirit is now abiding in you. These are the fruit of the presence of the Holy Spirit. When I think it's Romans 5. So it is very, very hard for a man as a the minister of the Lord Jesus Christ. Make a huge difference. Make a huge role. Because without the Holy Spirit, we are better to successfully about and we pray now because there's a command but what for that man because of the presence of the Holy Spirit and who was able to bear the cross because the Holy Spirit gave him strength he knows something he knows something but because the presence of the Holy Spirit was with Christ, he was able to bear the shout because of us. Who's a God who said, I believe that we will see one in the place, the stripes, as a man. Now at home, now sit over the people, as a man. Now in place, as a man. I mean, as a son, who was our home, as a man, it was his seed, the man. Without the Holy Spirit, we cannot bear the fruits as a man. This way from the way we are gathered and considered. We don't pray. We let us sit at home. Because to bear fruit of God as a man, it is to bear witness to the Lord Jesus Christ. And we don't have one wouldn't want such a hard self as a man. We see, Job is a problem. We are called to bear much fruit for the Lord. We are called to be ambassadors of the Lord Jesus Christ in family. Who's able to see Bantu, feeling that still up to see, we're not supposed to see the grace, when that you know, instead, we then our matters when we start to Christ. So people, that needs, they expect to see the silver the fruit of the Holy Spirit. They expect to see the silver the grace. See how we say, don't make a man is about Sapuna Shaka and Panas. And this is where we are connected to the vine. We are all connected to the vine. Who are all schools in Mazarus and the days and that who will live Mazarus. And often the Nagas, Naya is 26 and 27. We have given the language that one of the students is considered. In many, because we have God as a word, no matter Ceci, we don't know so, was a kind of way. Ceci Pina, who sit up when we live in the stores, because we no longer pay fruit for the way, but we are bringing fruit to Christ.
So leave with us stones, leave with us stones, because bamponza kaKristu bawuhlupha Kristu ngoba abonakalisa Titselo bekibonakalisa abantu lokuthanda. Amen bazalwane. So yavela ngemuva verse 26 ukuthi kodwa nasefikile umqinisekisi ngawe iqiniso bengiyamthumela ini avela kuBaba uthi yena uyawufakaza nami. Amen bazalwane. Uthi nani futhi ngibofakazi babo bengisoloke nami kusukela ekuqaleni. So Letingakhristu bazalwane idodwa nje ibufakazi bazalwane. So lokuphila kwaKristu kodwa nje ubufakazi bokuphelele. Kungako nebafunzi Jesu nasekabaphefumulele nasathathwa kwabo ifike isuse emfinayo before kwendeke konke lokho uyabatshela nokuthi asengiphilize asemhlala eJerusalem until nemukeliswe imandla amen basemoya ongcwele afike kimi so that ngite ukhona kuba ngofakazi bami nikhona ukushumayela negospel. Amen basemoya ngikile la Jerusalem niqhubeke nenabele njengalo mvini because umvini inabo bazalwane. Niqhubeke nenabele eJudiya lonke, nenabele eSamaria lonke, nenabele nasemaphethelo omhlaba nasafikile umoya ongcwele bazalwane. That is only way utawukhona ukuthi wenabe ngalokuphelele bese uthela Titselo ngalokuphelele ngekubonakalisa umuntu. Titselo libonakalisa Kristu. Amen bazalwane. So nje kuyabheka ukuthi it is by the Holy Spirit bazalwane that we are able to do fruit. Outside the help of the Holy Spirit ngeke sikhone Titselo bazalwane. Ngeke sikhone Titselo. Amen bazalwane. Sisipa inbox. Amen bazalwane. Sisipa inbox. Amen bazalwane. Uye lasisita umuntu uyasithenga sena ngayo futhi umuntu. Amen bazalwane. So muye kusiphutsata bazalwane ukuthi lesikulalelele kumprobisa umuntu nekwenda ukubonke ukukhuluma ukubonke bonke bazalwane besikwele kube ngokubonakalisa umoya wami. Amen bazalwane. So nje that is my heart's desire bazalwane ukuthi as I change bazalwane as I live kumhlaba nibe ngulowo nje inkosi ekamsebenzisa lana mangangiphinda ngafika. Amen bazalwane. Ibonakalise iqiniso ekukhuleni kwami ekuhlaleni kwami nasekusukeni kwami ekupheleni kwami nasekukhuleni kwami kubonakale uNkulunkulu. Amen bazalwane. Konje kunamavila bazalwane atholakala ku-1 Peter in 2 Peter ngiyacela sigcine ngalo bazalwane. Chapter 3. Verse 3. Sitoko sithi kubitwa nokukhethwa komKristu. Uthi verse 3. Ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudingayo ukuze siphile simesabe njengoba simathi yena lowasibidela ekuhlanganyeleni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Amen. Verse 4. Ngaleyo ndlela siphiwe lethembiso letiligugu naletikhulukati ukuze kuthi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu niphunyuke ebhujisweni kwelive lese lokheleke etinkanukweni. Ngaleso sizathu-ke khuthalelani kwengeta bucotho ekukholweni
nakubo ubucoco nengete kukwati nasekwatini nengete kutitsiba nasekutitsibeni nengete kukhuthatela nasekukhuthatheleni nengete kumesaba Nkulunkulu nasekumesabeni Nkulunkulu nengete kutsandza bazalwane nasekutsandzeni bazalwane nengete lutsandvo. Nangabe letintfo tikili tivama titawunenta nikhutsale nitsele titselo ekuyatini ngalokugcwele Inkosi yethu Jesu Kristu. Ngobe lowolote letintfo uyimbumbutse uyafifiyela sewukhohliwe kutsi wahlandwa etonweni takhe takucala. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu kukhombisa ukuthi nibe lubito nibe kukhetfwa. Nanikwenta loko ningeke nihlubuke, kodwa niyanikwa lungelo leliphelele lekungena embusweni waphakade weNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Siyaphetha bazalwane. Ngicela nje ukuthi ugcine amagama ukuthi njengoba sinemakhaya nahlukene bazalwane sibheke ukuthi sibe nesibekalo sihambe bazalwane ukuze ukuthi i-influence yazi so mwelonto lesi sida kakhulu bazalwane njengoba ngisho ukuthi ngamandla akho amakhulu usibeka esizina ukuze siphile. Amen. Simesabe nje lesinathi yena lo wasibikela ekuhlanganeni naye emandleni nasebukhosini bakhe. Amen bazalwane. So ngaleyo ndlela besithembiso leligugu nalelikhulukako kuze ukuthi ngado nibe ngohlanganeni nesimo sebuNkulunkulu. Amen bazalwane. Nikhulume ekubhujisweni kwelizwe leselekuhlanganeni. Amen bazalwane. So uyakhona nomama ukuthi uNkulunkulu siphephokele sithiyana bazalwane siphile. Amen bazalwane. Especially i-supply sufficient ukuthi siphile ngayo bazalwane. Amen bazalwane. Ukuthi siphole nje kuphila usiphile wenene ngamoya wakho bazalwane. Kungabo ukubhala ukuthi question ukuthi sinokugcotshwa thina lesikwemukela uNkulunkulu sifisa bonke asisathi ukuthi umuntu akasifisa lokho, because the Holy Spirit is the one that teaches us bazalwane to bear fruit for God. Amen bazalwane. So namandla ukuthi usiphile bazalwane wethu nje ukuthi uNkulunkulu simcela asisiphe bazalwane ukuthi the process yokusithela sikhuthalele baba bazalwane kwengela nokucotho olweni because ikona yona foundation bazalwane. Ngeke ukhone ukuthi uyadlala ungakaqali olweni ukhole uNkulunkulu sebenzela kwempilo yaKristu esiphambaniwe ukhole ukuthi uNkulunkulu usileKristu labafile nekusebenza kwalabandla lokwenza ukuthi iKristu ukhatimbisiwe naye uhleli ngesekumeni sikaNkulunkulu ukhole mlomo ngeke ukhole uNkulunkulu ukuthi bese wena uthi uyamade bese kuthi ngikhola bese ngiyapiwa ngesimo ukuthi the Holy Spirit ubike ngempashani ekumadeni ngalokujulile. Amen bazalwane. So siyabikela ekutheni esisemagama bazalwane ezolungu asasikhulu asasithembe sikilethe sile kuye ukuthi sivume kwendlela nakho nakuchazana singeta kuxoxo singeta kwakhe utitsiba ukhona nakhona Titselo ntakhe ngokunje lelithanda lami ngalendasi kwelile ngithenga kwethu. So sibikela ukuthi singete lo singete kuze Kristu sike dama kakhulu ngenjongo yokuthi njalo ukuthi-ke ngawo bazalwane kuthalela kakhulu ukukhombisa ukuthi ngilibike amen bazalwane ukuphepha. So ukuthalelana ukubonakalisana ukuthi uthele kuthele. Amen bazalwane. So Inkosi bazalwane besiphethile
inkosi bazalwane sibikele uKristu bazalwane ukuthi uKristu sibe ngamadodana kaNkulunkulu ngoba semukeliswe moya waNkulunkulu moya weNkosi. Amen bazalwane. So nje kulo bazalwane ngokusenhlizweni bazalwane nokuthi nachiyo nokuthi inkosi isisiphe kakhulu bazalwane ukuthi usimlande kakhulu. Amen bazalwane. Amen bazalwane. So kuleli nje bazalwane tholakala First Corinthians chapter 2 ukuthi lokubhalwe nakafika ekhoneni wafika Kristu wamshumayela wakushumayela enhlakanipho noma ekwathiwa kodwa wafika wamshumayela abukile wamshumayela abuthakathaka Amen bazalwane ukuze kubonakaliswe imandla nenhlakanipho yakhe kuNkulunkulu ukuthi-ke lokho futhi-ke ngeke ukhone ukuphumelela ukhone ukuthokoza unless moya ungena kusini ngoba uye ngokungcwele bazalwane lapho ufikela kuNkulunkulu njengoba asho lombhalo ukuthi kumele moya lo ungene bazalwane wakhi kwaNkulunkulu. Amen bazalwane. So uye ngokungcwele bazalwane la ifika bani kulabo labantu. Amen bazalwane. So ngeke ukwadi lokhiwe bona uNkulunkulu ngeke wathi uyimboza kaNkulunkulu unless umuntu afakazelana namoya wakhe bazalwane. Ngeke ukhone ukuthela inselo ngalokubhekile unless moya ungena awubheka amandla ukuthi-ke ubonakalise uKristu wangempeleni. So nje ulo ukuthi nje ngeke sikwazi lesiphiwe inkosi unless the Holy Spirit akurivile kithi. Ngeke sikhone ukuthela inselo unless the Holy Spirit bazalwane asisinde kakhulu kulo bazalwane. Amen bazalwane. So nje kulo bazalwane ukuthi inkosi ishalathi ngasisinde kakhulu bazalwane to fill us again ngamoya wakho usigcwalisa again ngelivu lakho usihola imihla bazalwane ekwenteni intsando yakho siphile umoya sihambe umoya ukuze sikeke ukufeza imikhaniko yenyama yethu but sibonakalise uNkulunkulu ngalokuphelele nangalokubhekile bazalwane. So nje kulo bazalwane ukuthi the Lord has set in mind to continue abiding in Him and that through the help of the Holy Spirit. So through the bazalwane. Amen.